Aha egusua ye emergency Ghana TV eso. Mema obi bia akwaba. Na enne ye story ayen saka no ye papa e de na asem abeda man lady se omoa no. Na hospital bi e de ne ba yen sisaye. Nti o se my lady se omboa no. Na omuntime enje ne ba emma no. Na ye nua be me ya asem a o kan se ni yiri anyinsen ye na edu awo se ni yiri no enkowo na doctors for no cast on be ni CS on be paye no mo yi akora no na omo paye no a omo yi akora no omo de akora no kire no na akora no e oba edu se oba na eni so atete no na omo kwa akofa akora no de na abre no omo se ni yiri no wo bema omo akoye DNA akwala no bema na omode na akwa bema na omode na aba no enye omo ba enti yembo omo na omo nsa intime enka omo baba no enti yebekọ ni akwa akotie mu nsem yeba na de bibia to aso wo de beto hunfo esanse na nsen eno na ekoso enti strategy omo fa so omo de bema no akwa bema no emma ye papa no eno na yebekọ ne akwa akotie mu nsem na nso wetimi afa bi efi mu nti o wujere kwa awo so na ekoba ne se ya we make sure say we be won ne ho 24/7 ansa na wawo owu wie a na wafa oba no de na akofie ti ye nchese ne yebekọ ne akwa akotie mu nsem de abaye ba na de bibia ato aso subscribe na like na dani deni audio comment so e dey about comment section. Yan come back. Hello, sister. Bra, Eric, say. Jana do me hu yo na me pa cho so e. Yan so ya wo ye ntie why? Jo, be da se me pa na trans na asem no modu. Ane akonya wo de ama me no. Me ka se free Accra. Na just think me ba ho, but nsu a ato no ba bi a me tebe 77 previous nsu to a eyiri ba yo ho na ebe se ye japade de brain. Ene tina moment mi ama. Na hospital bi na pese de me meyire efa kwan bi so a yeni kamafo yeni buafo ana mo station a ye hwe ye senti yo sister masem ni na se me meyire neti na nyame adom wa chen kwada ma mu biensa omu nyina eye memo wanko na adwuma me ye no so ye me twika akase bi tibu am tini kwhye me bi wa na wotwe bi wo so an fo na yansa na matini abafi na nansan mu na meyire F5 na O5 mu na ayameta ma na ko private hospital nti o private hospital no se ne oba bia ni ma aya normally no ya me bi mu twa scan nti ye ko twa scan na scan mu no ama yehu se meyire no akwara na oda no ye mu no eye ba nti ema ye nyina de anije ema me kura me kokwan so se nyame adom na me ba me to ema ya na ema because me se meyire be wo ba eti ikasa ni ni bu no na bra e ko hospital no omo kire da meyire no de be wo no enye bere na ode wo ye because awo no kan entem esanse na bi di fi nti no ye de ne ko hospital e ko ye ni CS na ye ko pai no enti ye ko pai no nyame ya dom no wo fa na ba nti abra ya pai no ana midwife na ana se doctor omo je mere na wo no e che no so we di nyankopon dom wanya baba ya a wo mo de ne kire meyire ma meyire hu se onya baba ya ma meyire kura friend fu su bo me ma ne se nyame ya dom yo che baba le se scan e ku twa ne no kure pacho ai afi e wo mo no mo fa abofra ne mra bema akwara bema no de na ba nti ahono na meyire enti ase na se ebia obi ba ana mo de na prayer nya me ba because me ba na mo pae no na ye wo no de eye ba mo de kire me mo ba na fe de no da ne bema hospital no still
Then a banana may my woman be a new moon, I'm going to say, or your ban, almost away a bema. Sister, you know more who so. Let us say, you fit me up with you, man, say, as I say, you could deal. You could deal it so by as well. Aqualano won't say Berman and made an hour, Aqualano so nearby. Hospital still, we Aqualano, a yemen made a bad. It's a normal was hospital one almost still upon DNA a year in now. Almost made in a war. And you know, dear Chi, almost just near or more year than your sister, a yes of him. As Abraham says, come of Cranoa, you could tell private hospital, dear dancers and Maiden or Bellbano, at that, the one we know, I may know. Said Maiden yet, a Juma me, not seven previous. I am a question one. My mammy and Sarah woman, I walk on a man and strong within a hospital. This answer, time when I had this share by so there will not answer. I want to come on a brand new work country. And in the hospital, maybe 20% liberty to the Madama. Munkoyam one. You need come up for, you know, Pia. Hey, one mine no the air no. Private hospital one no me CS no. Private hospital one no me CS. Would you be binti hospital no the be binti emfa di ni ntekakra. It is a crab man wo mo ho. Akwa man wo but die ne so e say enye ba. Hey, the hospital no so say chinchire twan mo ba. O mo say na megere no wo ye. Ah, say na me kan. Megere no wo ye no mo de akra na be che no so wa wo ba. Ama oba na kra fra bi a danse so wo ba. The aye ne de bra, agire wo ba na ye pe lawyer. Na ye sa day no enkwa ye wo mo ho. Word ho nyina no. Ye request for DNA na court na be say adwuma no. Na ye de ahwehwe wo ba no. Because we ye krono a ye bona wi gre achimunsa ese akofo obi ba be meti kopo bi ne de na mamo na sa kola wo be de nya dokora de ama no ye bi ma because this time many na ye be man ti tama e fo twa scan na eye say eye ba no let say ani je menim say ye nya ba wanya wo ba ja wo bi em kra chu ba bi be pa cho mai ti se akora no wanya say se akora no de be fan say o pepeso ko boso mi ni achiri kra awa yakopo ya film kra yate ti wudi ye no be kasa na ye ne ye lawyer safu jamfi be di nkomo na abrampa na jeta na be ye be court na ya chi o mama ya hwehwe ti bra ye da se why yo na sister sama ko na se be san se no mo ye ti sabe akwala no kra no me ni hiri ni do ti mi mfa ma bofra no because se ama me yire no kra ha ena se we di oba no kro betimi afari tirimo de pacho so ani tua se wo bani pa na ye de ni kwabmo wo bi pacho ai ya da se turi ye be san no wakasa wai me pacho no ebisi ye se tema ho ba bi akra ne kra nyi o abamu wa na se ye de abrochi semu abi ena wo se akra no nye papa ne ba na papa yi so what Jimmy di emema fe na papa no start misbehave no ba no kofa lawyer and no mo kofa almost start process no na hospital one yes tema sa yi ano ne sa yi no mo ko check records nkola ye wom no mo start so mu trezi omu request for DNA akola no kopie yesi for suho baby na omo ba no ye wa ba adwoa ene ye di bema akoda na ye di 15 years afa no ko hu omo ba no DNA no ko hu akora no yesi asifo so area ho Mr. Champo bremo na ene da wo no so for mama it say area se no kura no e ko ne say obi atwituo ekọ obi demu ekọwia ade a na yedinatum mi wazo no so fami ye de pay e bokro no akese ewo emiamia bebre na sabi ewiase wonyankopon nanim se
enipa simesi yɛde ne ma obi sɛ wɔn wo no wosi dan ɛna wakɔkɔyɛ saa de wese ɛyɛ ade a akɔso akyɛ hospitals bebree ɛna obi di message aba no Juliet Owusu ɔsɛ nkiye yɛ de bi hospitals bebree wɔn ta yɛ saa ne ma wese ma emire bi kura kuma se akura bi pie mu wɔ ahase ɛni sɔfo maame nea woka yɛ no a kama kuma no ɛyɛ no kura paa ɛsɛ we dey send check kura month as a 2 months ni as whatever year be one more in fact your fan lawyer no a ebe work send you obi dey work ye no 15 years kura say work ya and say yenye dey we say ya eye bosu me pay so my ade ba ko ye no say enufo na ya wo de ma akola no odo ni mu ni nti no akola no just say enye ne ho dwuma kura yie ɛna sɛ me maame no so be di awerɛhoɔ saa sɛ yɛti anya yie kura ebetumi afa ne tiri mu ama ne be ye no anya aye no no we just can yes so be wo ba yayi ba akyerɛ no ba e de bebiem afɛ de ba ya de be met kopone na ya bompa ye sɛ maame no entran kwam akometam ya saa solution we say no ebeba na menim ye sɛ ebeka nkofu bebre ama ye yi bi kura di hospital na private hospital sɛ wo ye wo yi a ye be fa toton sansan abomu ama hospital kwa wan we kura ebetumi agu ento omnya very very careful na ne wo mo aye no wotimi hu sɛ obi ne ko tue sika to wo so opɛ abaya ɛna omo chenye aye ne saa de no eno nti omnya very careful because ɛyɛ ade a omo ta ye ɛna em sɛ afi no Nyankopɔn ayi wo mo so ekrata sɛ obi hu ma obi enkeka ɛna wiase no sɛ ne na wo lumba eto nyomo no wo hia enya de pa sɛ wo yo obi aya papa yo obi aya nka ne busuafo akasefo ɛna ɛwɔ wo mia bia hem sɛ ka sɛ mo sɛ no nka ɛnto no ka to no krampo no ka solution ba tene ya ka ne sɛ wiase ma ye mu obi bo fia na mo nim sɛ nten Onyankopɔn ɛde obi ɛbɛ wiase no ma hwe yi a mo benya so akatua ya ɛmoa te so ma me ne wo kan no ɛno anem sɛ ye bɛyɛ me da sɛ yo yeah my lady ɛna de awia o awia kata ban by force enya me ba wo ba enya me ba yakoye DNA hospitals chenchena wo ba won se kwan we na omo fa so a omo di gu nkrofo awade o oba ti awade ase won ka bi nhemu chese onim nia ebesi ubehu ase be ma akoye DNA wo se nkora miensa ni nyina anya me ba nkora mienu nya me ma na hospital ne nso ye bewo a te say no ye fa CCTV embo ye matri so metena ho ansa ne yawo ana asede boni ani pedi ne tore bia na anu ohye o ni pedi boni ni panka se di boni esi den na obi bewo ne ba na ebewie no wono na kwetwa scan si obewo ba fine scan timi kasa obewo ba etimi tene but here comes the case nipa ne wo ye no yama akora ne so de a kire nse maame wo ye mu ade ani o bunya wo ba wo se yo medam ase ade atin ya yakwa kofa be ma Ghana hwe sayanke kan ye ho a enkoye na sanya papa nani abre no minim se ye de an nsa be ka ne ba sanya nani abre no omuntimi mfa ndoje ne nko ba bia ne nsa be ka ne ba wo ye be ma na wutie me wo yere ko wo a wadawro ma awo ne yetimi wo na ya fenti yetimi wo ne yakoko ma gina wa de ho na fa wani di uba na chi na te se de wan hwe yi a ye de sesi ba be dane wo nan my lady me da se yo na abrampa my lady me da se pi nyame hira obiem my lady hwe ye wo abusua bi wo hono mo a my lady asema ye ka ni ne wo beka se bi a agudie akura bi timi ko piem my lady na won se fie wo nipa bi a chese wo twen kranta ne fie ya tutupnum nanka won free fie ni moja free fie ho se ba bi free ni my lady hwe ade we bi tesi na branche die my lady mi ameti akra me ho afo misi mi yirisi mo ba no ya wo no ye de na kire me wa fra mi aka kire me maba mu se be ma me se da wodi abuse kra me bo ya ko edie ne maladi enya die ne ntwantroi na ne musa to ka tense tinche ye no a maladi wo mu hweye misi se papa yi se nya ko tuska no wo kra no bia na no a asemi obeka bia maladi ebenya wo mu o ahusu saso ebekum wo mu enipa nya bone nketenkete ya wo mu die no maladi he ye ka ni say no
obi ba hospital ho no masika wona ho yama na hunu so ba ma ana wo pa oba eti oni nurse fo na trase etue sika bia to ho sese ye bawu na se de oba wo ba bia mo fa ne mame ani yadane ne de no na maladi we hu akatua ho se obi moja ade koma obi enanu wiye bonikan maladi emeyi bide amanfo moja se amanfo ozo mo ntimi na omuso mo ntimi na hwebonikan no wo mu ekoso miti obi ba mo obi miti obi ba mo ozo mo ntimi na wo maami a wo pe oba na be ma na wo ye de oba ma no maladi unkosua sta ye de wo ma ya obegino kwaji obi de hwe ohwe ye dua no opa ma no maladi o pedua na ama no omu yo ma adwene se o mawie ayo omu anu omu na oman ya ya be free me maladi ye ebe ya ye nyina ye nkwa kwasi broni krom maladi ho mra ya adwuma emra maladi ni yankobi ye nyina ye kobi an ye nka ho ho na akọwo ya wo ye na ye die ne test ni ya hunu se wankasa wo ba ya do obama fa ne ko na heiwe yesi ankwa hospital na nanka sebe nkwasi asem ni wo maladi se hokra de echen hwa brantie se de wosi kasa eni na ni brabre maladi me se wo gina ba bibie na no ka asem bi ato omo so a maladi wo mewu no mu tumrika no mu mfre ni pakro no enyi ne bamfama no na kwa no so de maladi onkodi ba bi da na de me de maladi wa bin de me de ni se uma ye hunu se court so timi sa de wei e de njonhye koto so ye de njonhye to so se obi am fa nkura ni nyina mra omu ye omu requesting for records saya no eni sa de ne ye kwo akoda no o fa to so ena omu ye omu start se anabram pa omu start so omu ye DNA akwa ni kokopie wo yesi asifo so area 15 years otumi kopie yama yehunu akwala no masese no womaji womo ba wo enti de yakoso wias malady anu odin enti sese de ye betimi aka ma nipa nyina ate ase malady sese wo yire nyem no okowo a malady bema bia nyamrema na yire una unya adaje ne nyem yeti nyamrema no na wom malady hwe se papa yi mitie ni ye ya wo se ne mam yensa nyina ono ane die akire de ne ko na adwumanti woni ho ana omde ne ko hwe de omde asi omde aya no hwe de omde aya no enne ni petu mrika pesika eya nyu omde a anasifuo bi na dokutafuo bi mu hwe ni ye o mu hwe ni ye na atamuo wo ho maladi atamuo wo ho ennei ana afiri se eya no ano no na nya no ano no ennei ana afiri se wawie mi position ti ya kamasam oya mi hwe nyeye o man si mi metri so maladi dako o be kwa akobu hu atanye wo udi wo bi moja e ko mo bi di sikado sopuo atu botom no maladi die na be ye wo die na be ye wo o be ye ntirisie wo nko be ye ntirisie maladi ye betu manefo mo ko wo na mo kru ni wa mo mpa obi ni machi na maladi wo mo konko hwe mo mo on said ya o say omo mani date bi a obo and as a sign and na janyame akwan de edoso etu anu kra ye senka sa de no won kwa adwuma no anu atra fi ya kwose ne mama ense nyo no a aba eni se we na won ko kan ne ntemu a akowie yewie maladi mu oya o eti ko person so de me se sa crazy brand no man fa na anko ji wo mu de maladi anigye pa de anigye ebi mo mu ne ntemu ofie woda da bi akrani suzo afi bedru baby no na ebe twenkrante ebe hankrani ofie ho obumfane konkwaji wo mu de maladi so o ma heye me se abrantie ni bia na no afrefra maladi o mewu me dia me ka maladi ehu ko fedu abo bia ma da bi maladi me kansa dia wo keka ne se dia bo asem na wo da bi me se so bia na no ke kansa bia so efise che eneni patrim etisa bo freo Ebusia me sanso edo bibia se oje brema ye kohwe video ne eba ye na ye papa nsem a oka no emu edupa na sisia no ye de ye yewenum ekwa awo so awo ka omo a ye begina ho se ye kopai no ye de ye begina ho
esan say at that moment no betimi aye nsesaye e won kola no ebeba ne sen na oba akwa wo so na ma ye ni CS wie ye mo di akwa ne kire no hu se akwa ne ye oba na bibia to di na mo si mo kofa akwa no ba ya akwa ne ye bema ono sisi onyin se no omo ko twa scan no ye kire se akwa ne ye oba sometimes etimi faili but so far say owo ye no di akwa ne kire no onu so hu se eye oba no untimi nka nche ne se akwa na that moment na abeye nsesa ya ma akwa na timi abeye bema and two mukwa ye nso mo ye DNA e kire se akwa no enye omumu babia bakatashi ntino hospital fo no edin akwa no ama omo se omo bo omo wo no ya ye DNA akwa ne nyameba sei na hospital for bebe na ye mankofo awale egu no obi wo ho no mo be wo oba no mo de ayensesaye esanse obi timi ebeba bi o mo ka che mo se o mepe oba enti mo nyensesaye no mo asesa na ebedu ba bi no papa no be hu se akwa we de onseme mi ko ye DNA na paska na akoba ne se oba no ni be mafofo na ye de edi nkita hudie so emanesa nti yese hospital fo no mo amoyesa na yesre mu nyai esan se etimi gu nkofo bebu awawe na yenya be me yasem a oka no ye ni be die kire bibie ni a ye bebem because afei na oba betena se apensin sem no na yakọ ya peloya di amano na omai kwa akoye nhwehwemu se akwa ne ye omoba anase akwa ne nye omoba se akwa ne so nye omoba nso a ya hwehwemu allocate baby omoba ne ewo papa ne se na ye ne dekra se ne yewe ba be wo ba isan se na ne yewe awo mema nko a nti omukotwa scan na e che se akwa ne ye oba ne na ye omode ti ade nti e na hospital mo be yesa ade nti e na ese mo yesa mo di akwa na kire oba ne se oye oba afei de mo nkofa akwa no mba akwa ne ye be ma minti bida ade nti na hospitals for na ebi mo yesa yesremo munjai sadie yesremo papa munjai sa esanse mo heti nkofo mo plan nkofo awale bebre egu enam sadie no nti ya fa nse be ma no si ya na adwin se akwa na nya me ba nti no me yiri wafa mechi na e dia warejaye eba why na wayesa hospital no na wayesa na so oba na sase na wayesa ena in all no so oba no so dwendwen abeda no so sanse onim se ne ba no e oba ba mo de be ma e na ebre no mamu nyesa hospital for bebe na yesa yesrem munyai na mu playe munyai yesrem children's home wo se nipa na opo ba onko children's home no nko pe oba akola wo ho no se yo oba obema na opa onko children's home no nko pe bi na nya obi dia wawo na atoko e no be ka che se opensisa ye na wakwa akosisa yesrem munyai yemfa we nso entu ye hofu betimi atome ebi nso betimi ato wo nso nti yemfa we entu ye hofu na me ka se aha egusu aye emergency Ghana TV subscribe na like na share ema afofo na nada ne de na ye ba na do comment nso e de aba comment section ase edi ameji so ane kechi mami esi NS ye besanso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.